Name a food in Tagalog in 3 seconds. Why? Walang why. 3, 2, 1. Hipon! Taron. Abang, galing! 3. Ang palaya, oh. X. 3, 2, 1. Ubod. Ubod. Ubod ka na. Anong ubod? Ubod? Ay, yun pala yun. Ang panginis. Kanya ang nagdadaya kasi. 3, Una naman. 1. Ow! Pag X. Pag X. Bakit puro X? Xylophone. Pag ito, I think oh, sira, na naman. sira ata yung film. Oh. Ay, sorry. Oh. Ow! 3, 2, Wala nga! Napano mo na ako to? Okay. 3, 2, 1. Galanggo. Wala akong maisip. 3, 2, 12 egg. Well, Aray ko. English yan. Pugo. 3, Ay. 2, Isda. late. Late ba yan? 3. Patola. 3, 2, 1. Luya. Okay, pagbigas. B, ano ko? Walang B. Madaming B. Bibi. 3, 2, 1. Yema. Oh, Late. late na naman. Tagal mong sumagot. Bibingka, oh. Ang yaman. Mabahas.